Kublai P baro shkatup kubor jongi kadon Bosco Media Network. Kimat ki bakong san men takas ngi kilong. Kur ki pulit ya ki tiar siat breu ka GNLA. Ngat ka bolero hakti ki BSF. Dak jing ruai kersi upat ba pelaj ka khnam. Ban. Daka one day camp on schemes and come free medical check-up penlong ka office UDC Ribhoy nagbanta kinong nya auto. Pemantang ni apa? Ciki kubur kita kamnya. Ki pulit ke East Garo Hills District hak step live hoterik kelalengkot. Kila kore ki tiar penyap bat pemensau brio naga klau kabadon hajan kasnong Cibilbang. Kini ki tiar pemensau ki kentup ya ki kuli tup artili ka pistol shnahi bat saus pa arpu pratili ki kuli AK rifle. Uba AS Renja SP East Garo Hills ulayat ho la suba baya kini kitiar penmensau la bure daki kai klau Garo National Liberation Army kabala yap stai bat jar ngai mentaha kani ka klau. Ulaong ru kamen shwa la labon jaka ya kitiar penmensau bala bure dagi dekot jong kani ka kenhon. Kaperton 4 Battalion jong ki pulit yada kaput Border Security Force BSF ki bala pahara bat pet ngor ya kathan dauki lengkat. Kila yo obat ya kawe ka bolero ka bakit so nyamtra ban shalantu sa Bangladesh ha ka arpu khandai tarik kala lengkon. Habala tokit di unongnya jong kani ka kali. Shemla ban pen iya ki kot kisla ki baya dei bat ka jing shalan mar sa Shiliang put. Mardor ki BSF kila bat yauni unongnya bat ya ka kali jong u. Batla IT hakinong Trace Central Customs ki badon hapen ursla banle yakijing tokit katkum kaan. Kaseng kun nyautrap National Awakening Movement knam kabala thau teng yakajing ruai kersiu jat benriu hakani kakenti kala pelaj perthe yakajing ruai batmai belajar kerteng na kabenta kari bala thor usamla Joseph Pengrop State Youth Wing jongkani kaseng la ruai do uba Augustin batki paralop. Ya kan kajing ruai la pelaj perthe do ba Thomas Pasa working president ha kajing don lang ki kertong MDC jong ka knam ha Shillong Press Club ha ka live hotarik ke lalengkon. At pelaj sosdem nagale seng ila ra sa ko kajing ruai halor ko ju ko jitu ban kirse utiar yang yo pai ba karawa anda ko jimentoy ya ka pateng ko benta ba ki pateng ki ba hari tegan terpati ba Joseph Pengrop bagi working president juga state wing juga kan berbagai kendet brief siapa mereka cerai mengenai persen kerja mu cuma ini bah Augustin korban ini bah lek ia ka Good Dinosaurs juga film English animation film tidak lek sebuni hidup ki cerai ki background score di film ti ngasu kota di ingong punya problem tidak punya te hakawadi pada berkanika jingrai kandiat yang berkerja dalam kedai ki donglim jong sen kram bagi company ini paper te kumo bro sektaru kumala kerendiri working president ba Thomas mentani omba harina pusnem aku arab plaisnem kami gini jingrai dan ngasutu ba kitu ki nadu kita isnem munsagla kelade pol plasda tingong mana marba kadega movement mengenai kadega movement ke kadega awakening movement ke bawah ngila bentem dalam ngila cikidung di program ujian undang masih mengenai kerja kerja atau ba ngila pernah kelengri kerja bekerja ada kerja bingkat bagi meeting di bawah selong dengbo tahu nomor ni iba rekam bekerja ada udah ngila sio tiap apa deng terdapat ba asal ba nomba dalam julung tak ni teka apa cuma bukan ini, tapi cuma ada kerja cibur di pintu, kerja cibur di rumah, te nasa cibur di rumah tahu nong, cuma kelak nong, pasca kerja cibur di kantor di Felix ni. Cuma kalau saya ruai cuma, te nong ruai itu bukan di file di channel dan kami bukan ruai tengah mana i perlu sungai Agustin kurba, kita menempuh mengap. Te ibu lah itu mengalah selebih, lah itu kamera itu kalau penyerap dengan tengah susuk bayi nak. Yang keluar kata kali wan ketiu wan yang besar berbeda kita gelai tadi nongol jadi nanti nongol kan benda keren transport ki ya boleh boleh jawai lamar bah kini kejawai gila art berkelirik gila art gila teristom bermula kelirik kini jawai kan bagi baik ya kini jawai kin soto nomor kin yo boleh kelirik kan bagi kam sotra kan iskap jawai kan kita ini tengah try kan kalau apa hai mungkin
mengan khot i ba ka kateng jo ka chenglai ti ka dei bi ka na benta kari ngabu i ka tai ka te na benta kari mo tinggal khot mentai ba Thomas Quinn pelajar ini cuma kumi waktu presiden juga sen kenang officially bar release ya dari Jiwai kersil tiap tu sen karena ibu ada mata kubur berkah pun berpengalaman ini karena tolong ibu bagi berkah jadi wajib baru karena kadar kajing Ka Office u Deputy Commissioner Ribhoi District harangkat kajinga trelang bat kitnat sorkar beper bakentup ya ka Office u DTO DRDA DSWO DMHO DLC bat DLDM mentaka sengi kila penlong ya ka program Aijing Sumar A shikinong nya auto hatai nongpo kapala tip kum ka one day camp on schemes and come free medical checkup for auto drivers ya ka bala penlong ha Office u District Transport Officer Ribhoi Lengba kani ka program ka long ru ka jing kurku ka bakraw ya kinong nya auto ka than nong po ki balawan shim ya kani ka kabu ban yo ya ka jing Sumar A ba shisngi ban tip ki ja jing pang ba pher bat khamtam ki scheme bat ki ja insurance kum kinong nya bat kamai auto ki dei ban tip bat pan yo jing mantoy ha kani ka sngi lawan ban sakhi da ka vevotulu Kezo IAS Assistant Commissioner Ribhoi haka jinga don rengkat uba I Karmon DTO nongpo lembat ki driver auto nakathan nongpo. You will be insured for 40 lakhs, only accidental insurance. So since you are on the road, it is completely. You will be insured for 40 lakhs, only accidental insurance. So since you are on the road, it is completely. You will be insured for 40 lakhs, only accidental insurance. So since you are on the road, it is completely. So the district administration, Ribhoi district is organizing this one-day camp on insurance schemes as well as a medical checkup for the auto drivers in Ribhoi. So it is a full-day program. We're doing this in collaboration with the DTO, the DSWO, the DMHO, and a number of organizations and departments here. So we're expecting around 300 to 400 auto drivers to be coming here for their registration. The insurances such as PMJJBY, SBI, Atal Pension Yojana, and accident insurance schemes. So these are some things that we're focusing on. So we hope that it will be a successful program. Thank you. Kakur lapang hakalumpung jingalang ba bahnyo kabalalong hakalai pautarik kalalengkot hamadan umdihar kala pediang bat penkup burom mikinong yalam batamai ki bakentup yau ba tengshan lapang president ba kendrawal lapang bat ba baitelang lapang vice president Dr. Didi Lapang, Chief Advisor, ba JW Lapang, Advisor, baru ba Albertus Lapang, General Secretary, QA kinong yalam, bat kidukot kakur Lapang. Hakani kasngi u Dr. Didi Lapang ubalong kirang ba kakur ulawan ban pensngan bat ban ay mensim ya kakur baro kawe. Haka jingkran ulapan pawe ka mensim juga jingkmen, bahadu kini kisngi kakur Lapang kadang ya tesong bat ya teli kawe, bante ya kabha kamiat jong kakur. Ula kentu iki para korban long ki bas ngauret namar datang ka jing ngauret ka bala ban wanra ya ka jinga teli bar ka jinga tesong hapo ka kur lapang lapan pu pen pieng ya ka ne ka lumpung kur da ki jing ruai na ki unit kur lapang Hamadan ki ro epi ngai kitip kumlo fios pa na cylinder kata kamlong su ko buro kamlong su kaspa ko pio jihun na kata ko pio dan suai kelah dan khate kelah yaki kam kijam dijumpi bat shen in sababe ya sya aku aru bantuan yang kisni kepada dari kala ya kita gilai iki ya halai Maaf yang ada dengan kampung, lagi di dalam di sisi. Awai oke,
Mentah tang suyo ay ka bor, tang suyo ay ka spa. Entertain niya lagi. Hindi na bilisya na ganito. Hindi na kawasaw. Entertain niya lang yung naging na kawasaw. Apa? O para po sa inyo na. Iba na kakulapang. Unya siya. Ang to hamada. Bagi kada yung. Ringkat bagi Victorium. Akakurum. May isipon gikur gitu nga. Bakit saya lagi yung isipon? Ublay ulathaw iki kamat kabudon bro. Kador kandiang baki eke baro ko internet sudah. Kendre ubriu pun jod hire de. Saya gikur. Saya ka tengah itu. Saya ka laway. Saya lagi jong ka burong kay ijot ka udah. Udi ubuan. Ubriu bay kanto ubaya ini tay na lobi. Kamendi. Way tubi. Ito lang pang supi. Ani. Ha? Semua kuno. Semua kuno ada lapang yang itu tidak lapang. Sih. Taruh kai. Kami kita cuma dengan kurang sepeda tu pakon. Umi. Para dipersagi juga. Toyo tolong ya kejilong bahag kejilong biak. Pinangsan halas. Kiar ya kakia. Ya. Jadi kebapan buat. Kiar ni kita. Kiar ni kerja dia pen. Kiar naka. Kiai kebapan kita keba. Pendiar doang ya kajikin kejumpi. Siya kanurap. Hakalai phau tarik kalalengkot uba ban perkhat nongrang ula thep kerteng kumu kertong jaga VPP na nong spung soyong constituency ha office uba PT pasa hadin baladap thep kerteng uni urang ba ulaya thu uyeng ban pentrekam yaki mat balawan ra daga seng VPP naga benta ka jingbet jingbiang jongki pat ba amtang naga benta ka nong spung soyong constituency hendrai naga benta ka jelahi baro kowe Tinggal iru ya kon ya kena election MDC ke bamanta baru XML iru ya kon ya kena MDC ma baik tu kiwi iru ma kidan te hak jingya lanti jongi kom ka parti pila ya sungtu ber pli ihi ba ka parti galong ka barang thamai kadang ya dang kom to lai snam bat haso yong ru 4 don kata ka nakaliang jong ka parti ban bu kandidat man hakni ka ar jar ar pulai te menta hak ni ka MDC kemudian layo ya yang aku kandidat ban ya kon ya kena ka MDC election Tinga kerman bernyanyi skam nakaleng kejongang am dani ban ong ban ya kon persya ya ki ma hendai ka thong kejonga kum kandidat ba parti kelas sei kolong bai bangan lej bai show paj ba kumno ban ya dei baru paj ba kumno ban pansung thu khamtam ya kanong rim jong ka parti ha bai dei bat kata kesensyar ka khatar ka ba khoj ka ba suba kata ka thong kejonga nakaleng jong ka parti kelapan kre shibun ki matrikam nak mentah ka bai dei bat ka district council kejung syaki dan shibun ki matrikam ke parti kalau penkria habis bat ka manifesto ke jangka di hakini ki kindiatski kemudian ba kinsa penmi yakini ki manifesto jangka parti hoi kata tu gimla ban len bang ha ban yaj bet kat kum ka matrikam jangka parti ini pagi jing IJP na hendak konstitusi le job baru saja ya konstitusi kilometer parti Oh, jadi keren bar ka konstitusi ka jonga ma nang ni na RPR nang spong soyong constituency tang ka wei ka mang kwa ban pensyai hakani ka por ba ngim dei ban ong ban pet tang ha ka constituency centric ni ha ban pet ru ya ka state centric ka bamot ka de ki issue jong ka jaj ben riu lada ka jaj ka issue jong ka jaj ben riu kamot ka constituency ka issue jong ka constituency ru kan ngamlang pi lada ka ngam ke issue ka bumut state centric ka dei kita ka issue jong ka jelahi bro kawai lada ka ngam ke ni ka issue jong ka jelahi kamot ka ki mat ki issue ki jeng ta jong ka constituency ru ki la ban ngamlang kata ka dei ka bangam kwa ban pet tang ha ka constituency centric hendring nya hapan pet ru hadu ka state centric kata ka dei ka jingni shakmat bang nya khon ya kini ka election MDC Hoi, habis dah ibat kini kita melak benlan kini kisnam kipor kebelalai no ma
ka politics hasoyong hi pinyi bai kadai bai kitang ka jeng ya kan tho ka jeng khno iwei pedang iwei henrei hakani kanti ka bamenta ka jingni jonggani ka Voice of the People Party ka VPP lene ka parti pra hasoyong ni mentang kwa re ban pensiong shit lene kam peja re kani ka nongrim jong pra henrei ko mangasayong man kani dang clarify kani ka for friend media ba ki wan ben interview kum tu ba ki bri ki respond Uba pen kraw Berlin Karjarin ulat hep kerteng kumukertong keseng VPP na mau kerwat constituency ha office returning officer mau kerwan hakalai phau tarik kelalengkon. Hakani kasi lasenran yauni urang ba da kinong kersan bat nong yalam keseng VPP na Southwest Khasi Hills. Di nagani mau kerwat constituency i pen pau ya kajing sukmen marba hagari kesengi ka bamta lawa on pendap ya ka banta ka bangi ni kwa ta kalong ban mi sya ka jeli ban yakun ya ka MC election ti nak kan jungi kum ka parti hi idap ka jing sukmen mal menta ka singi lai la am pendep ban fai ka nomination mo ban yakun ha ka MC election ka paswan ta ka jing so ju Pidon jikan man ban yuk kai usok jing job ka jing ala menta kata te ka batikna ka pas kham ha ni ha bangi mi syamadan mi namar ki kermen bangi job ba kata ka jing so kham jungi ba ya menta in poi bich kathong nomor ba ngatrai umdon hi bumi isa ka madan thma ba kermen bandrem waila mi isa ka madan thma hi kermen be jing job bet long layap ni imru ni kermen be job bet to subu lada phipa ya kathong jing job ki ai trai kimat ki ba kongsan ba phin le nam ta ka kun si jing pi hi nagaleng jugi kum ka parti kum bangila kren pajba ha bangila sikidong ki thanyi chaka ki ba perper long bangila ban badle si ulakam ha chala ha district council kathong jungi hi kalong ban warra ek sensar kadar ke khoi ban le silang ba juga district council inla ban rung hakika jeli hakika council mo le si ban pene ek ta kendo ko siap ka jung notrai ko jungi hak kendo ko siap hak khayu pateng bari ki bubun menta le si ki ba hak jingla jungi kum ka parti ka bangi ngila buthong le si kini kinet singi sepen mi ka manifesto jong parti ko jungi tingin sang pentip epi ka ai ka bangi ibu thong hakika MDC election Pertong kai trai ka parti ba phi kadon kajing elek mentah hapdeng ka VPP bat ka ka parti phi kajing elek mentah kanop ong ka parti jungi mentah kamdei bat unu kertong kajing elek jong ka parti jungi mentah kalong persya ya ka sensar ka kadar ka bam khoi ka sensar ka kadar ka bam sap ka bano siliang ka ba panben si urit ya uduk su kata ka jing elek jungi kamlong persya unu kertong ane ya kuno unu sensar partai bar kajing elek agni ti bantang jukar nak persya ba kadai be jong upaj ba ya ki we pat ki political party ki sengsan partai ni ngide tangki atiar ki pajba ki patongkam ki khmi ki bu ya ka jingkar man ka bakhadu Laingut ki kertong MDC na Nongston constituency kila thep kerteng hakalai phau tarik kelalengkon kini laingut kilong uba GNS marthong na ka Congress uba Dresser Marngar na ka NPP baru Dr. Jurisman Yau Pnyau na ka VPP lasenran ya kini ki kertong da kinong ya lambat nong kersan na laki jong ki sengsan hima ki ba kentup ya uba Gabriel Walang barba Macmillan Bersat ngami madan sirni ka panjisim banta kena kelumpung sain lima sima kumunong hikai kama dau ba kelong bangayu i ya ka jingdok ka jingjinjar jong pai ba jong ka constituency Nongston Borokwe kumta don ka banta na ka banta ban yakit ya balam ya ka kia ka shon jong ka constituency hi Borokwe ladangan job kumu manlong wem na member jong ka district council ban saindur ya ka riti ka dustur bad ban penek skam ya ki nongrim tan rai jong ka katkum ki ain ke baladon aka artikel arspa so a ka ba penlong ya ka 6 schedule ka badon ka ba kongsan aga paragraph ka balai ka ba ka bat ka ba shikau i hoi ki dom ki we pat giseng sang partai ki bakwa ban penduk no ia kan ga 6 schedule bakin bujili no da ki we artikel kum balai span yo ko we bat ki we pat ngating i ba ladan yo bujili no ni ki jaj menrurit pat ni dang kam sitom sikadai kan rai nga i ba kan ga 6 schedule ga long sha kum kasti ga ban da ya ki jaj menru ga rit pat ki jaj menru ga dang sadin kum mangi kasi teng yidang don kam banang yai pen scam dang yai pen ha ya kan 6 schedule Badak itu ki kubor ngelapoi syakabakon terhadu bangin daya syambiang kublai shibun.